Ketheka mutegero ru TV wega no tubakona kanya kugwatana na bautu kiri weru tha mugwanja onimbitagwa antinyari kinyoto kianjiri anteso cheto munini Rice Professor Kithure Kindiki ntukianarwa na kinyeta kiri mambura ja kanisa ya Methodist nterecha Century Mint kiri sinodi ya bothuchi naro mbita kwithirwa akieza na ngari enjero kiri Bishop wa sinodi Jenkruki akiuria mubunge kiri manguchini na Speaker Yubundi kuiritaniria nguge. Alikuwa pande ya Igembe jana na rais amekuwa mgeni wa kutembea hapa Meru na sehemu ya Tharaka Nithi mara kwa mara. Hivi karibuni atarudi tena kwa mambo ya kuzindua mambo ya maendeleo. Iko barabara ambazo tunataka zianze kujengwa na zingine ambazo zimekamilika. Kuna mambo ya masoko, kuna mambo ya stima. So rais anakuja baadaye mwezi huu ili tufanye mambo ya development. Na hii kutembea hapa Meru mara mingi ni kwa rais wetu, na hiyo mambo yote ya maendeleo ambayo rais ametupatia ikiwemo ujenzi wa level 6 hospital ya Meru ambaye sasa inajengwa. Governor ameniambia iko karibu kuisha. We hope by the end of the year watu wale wanajenga Meru Hospital ile modernization by December. Watu ya defense, watu ya jeshi waliniambia ni kama tutakuwa tumemaliza phase 1 ya 1 billion shillings, alafu tutafute pesa ingine tena another 1 billion ili to extend. Hii hospitali itakuwa kama Kenyatta National Referral Hospital na itakuwa level 6. Hakuna tena mtu kutoka hapa kwenda kutafuta matibabu Kenyatta. Mtupatie tu muda kidogo. Ile shida mimi naona saa nyingine mnatuharakisha sana. Yaani mnatuwekea speed mingi. Ni kama hakukuwa na serikali nyingine kabla William Ruto akuwe rais. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Si serikali zingine zimekuwa hapo miaka mingi, wengine 10 years. Mzee Kenyatta 15 years. Moi was there 24 years. Kibaki 10 years. Uhuru 10 years. Huyu boss wangu hata the first year alianza kusukumwa. Oh, haujafanya hii. Oh, ulisema hii. Oh, hii haijafanyika. Itafanyika, twende tu polepole. Mambo ni mengi. Tulikuwa na shida ya mambo ya barabara, sasa mmeona barabara zimeanza kuwa revived kwa sababu contractors wote ambao tulikuwa na madeni ya contractors 177 billion tumelipa. Now we have new roads 6,000 kilometers across the country, na hapa Meru County peke yake tuko na 39 billion shillings ya kujenga barabara za lami. Si namna hiyo? Mambo ya stima, serikali ya Rais William Ruto imetupatia 2.3 billion shillings ya kuongeza stima katika manyumba 27,000 katika kaunti ya Meru peke yake. Vile tumejenga Rironi Mau Summit na kule kwingine, pesa ya Nithi Bridge iko, contractor ako, design is agreed. Kama tungeharakisha ile miezi 6 ya kwanza ambaye rais alikuwa ametangaza hiyo daraja itajengwa, ingejengwa daraja dogo sana ya about 2 billion na ingeleta ile final solution ambaye tunatafuta. Hii bridge ni ya 7 billion. Inapita juu. Inatoka huko kutoka Medhero inatoka Marima mpaka Medhero. Almost 3 kilometers ikitembea juu. So hakuna vile magari tatizika hapo tena kwa sababu ya gradient. So be patient. Vile niseme ya kwamba hapa tunajenga masoko ya mama mboga. Tunajenga masoko 24 hapa Meru County. Na tunatumia bilioni 3.6, 3.6 billion shillings for market. Ndio mama mboga watoke kwa vumbi, watoke kwa kuuzia vitu kwa mitaro wakipigwa na mvua.
Kirinteto ingi nandi a boda ntere chia mikindori baria baritaira ngugi barabarene ya kaliene gwita michi mikuru ni bakuromba kwagirithirwo barabara eu aria nkuru kiborite thirikari gutigira ni kubaguna na mirandi ya kubaringa njeki tore betha bagikujira boda bantere ingi. Brian Kimathi na ripoti je. Etibia bikibiki kuma mikindori na baraba gutumira njira ya kaliene mwanka misi mikuru ni bagutetera njira eu ira bakugani thuki na bakione mujumbe wa mpuru wa buri kumitegera. Ndrenda igura mheshimiwa wetu mpuru njira yetu ya kuma kaliene utura mwanka muji mukuru ne athugire mwankanya ntomono njukwira atwana njira ene atwaelie bara 2027 yekinya kana tumubange njira ni athugire atomanduthi jo tobeta mheshimiwa koi togura mheshimiwa eyo brabro miaili onto mwaka mbesa unankacha njira eu eyo mieli tokwenda tole babara athikire anto bawe bila bakuthetera nonto imheshimiwa nuiga kwa muno na itona akirita ngwe tafadhali aya abwethe njira we gora kuma kaliane uita mujimukuru amelie abwetheria anto bawe onto iba mwendete na nwe mheshimiwa tuitokona netete na mbere kurita ngoira akomba itokuwa nyaiboya nonto ba maendeleo yaratona yatobwetheria lakini itokuromba njira cietu ira atori betu bakuthetera aombe ochiailie Korokini barombete gutegero na mirandi ireka batethia ojaura bethirite bakiona guikarika ntere mwanya Parliament ikebwethwo na ararepti bale ikebwethwo onto kuonthe tukona ndakaire cha bikibiki keretero maendeleo ya maingi tukona bakeretero maendeleo ya bikibiki tukona bakeretero maendeleo yani ya chiama na ambi na manto maingi lakini baatue tore atori ba mekindori kana anto ba bikibiki ba mekindori Meru County toteona into ya bi unongarira kwena mechamani ya siasa toka ya kuleta euro shilingi maana ile kama maana 5 baza toya anto batiania totokora mingao turatara mingao ekoruma keu totokwenda kuleta euro maana 5 bato anda development inchia toanda okeria youth toanda ora takasi mutani dakika kasi mutani ile chipotha kwa kalenjini ibo no mato beto teka lenjini ibo kasi mutani ke report la Nteto cia Weru TV kumatigania mbita Brian Kimathi. Kansla batene kuma kirigishigo kia Tharaka ni borotete kuriganirwa kwa atongeria banene ba ukaberende ne gishigo kiu ario Mburi Muiru arabakenerete kuona mbicha cherua cia mubunge Kareke Mbiuki bari na Mburi Muiru bakiendekithia na ngwataniro ya bobaire kiri siasa cia gavana county ne Tharaka Nithi. Makena Babu na report je. Baria bari kansaras Tharaka ni bataririte baria batiganirwe atongoria baria bekuthaino gutiga kubaririkana untu uria baugite nkinya uria wari mubungu wa gatene gicigo mbunge kia Tharaka Mburi Muiru ni atiganirwe bagitiganirwe nkinya ni atongoria ba Tharaka baria bamwije ni untu mwega kuona mubungu wa Mara Kareke Mbiuki akimuririkana kumutonya gisiasa jiae ni nyuma ya mbica jiao bebairi kuonekana ikithiuruka mitandaoni tigo kuma ndeto cia kansara utie munene utuonaga na tigo tukugi bwega muno nuntu bwake gutwita na gutwariria na kuona turi na gitumi cia chani ciake kwagwo gutio twaterwe wanamburia kugwa atona muntu akumutethia aturaga kithakani aturaga kwangari gwenka tio tukugi bwega muno nuntu bwogu baronire bagwatane atweke deputy wake na tigo tore makansara cibu twetigiri utu nyuma yake kumuchapoti angito kwaria siasa cia Tharaka tonete kwinera gwitwa paradigm shift kuma tukuona mbica cia Muiru ba na Kareke antu ibagarukite na bakauga kaya kuiga Kareke na Muire kuthura Mburi na atero kinya na atongoria ba Tharaka na imuntu mwega ni baugite Tharaka ni atiganirwe ki mauntu mauthi na mbere na mirandi ire ikuthaino ni mirandi ire Mburi Muiru aruthire kagite karia ari utongoriani kuingi ukathiuruka cukuru cia Tharaka utie stima twathikire urari ku mujumbe wa kageragia usaindira ni area zira tona kura na nakwenda gavana lakini gatukwenda kugoraga akaigwa kama tete interest cietu no tugasapoti nonto bura ria Muiru ajire marawa miupenire kabisa arugura cukuru arugura simita arugura barabara mbinge muno no achoka turugure ndagacha ya ino ya makupa kwenda gacha
ya makutano anaja kadanga chini inuitare ona antu mndebesa ndio baenda security akankambe mingi sana chega cheuni na guka mutuando atwakiri mingi muno na secondary mbasi ya mbere tutamionete aguru Muiru ere kadanga chini secondary twinyo kamaguna so tukona Muiru na tutethetie muno bariuga kareke akayukia Muiru ta munini wae siasa ikagaruka muno Tharaka na tika Muiru akwendia antu ba Tharaka no we gomba kwathurana Mara na Tharaka na chuko kenda gitekia ngavana so mundura kwa Muiru no ka kembe 3 Muiru ukagwa mutore wa Tharaka nithi yonthe athi Mara no mwankari ndeto cia Mara athi chuka the same lakini ukona mundura kwa nao twathurani mundura wo kabira ati uto tiumba kutuika county ya Tharaka nithi tutena Mara na chuka ka Tharaka ne tiumbe kana otie na otie bantu Muiru kombitiri antu mborwa Muiru wewe agatuika deputy ngavana gwa Kareke twina guma akona kura Tharaka nuntu akuthukia mutongoria gwetu rarateto nkiripotera Wairu TV kuma Tharaka Mbita Makena uambabua Kungina ku Bishop Nicholas K. Murungi na ateterete a siasa kwithirwa bagitonya kanisene mwanka mathabauni akiwa kinya michango ira baretera kanisa ni gwatiugeni akiuga gutina thina michango yao kwithirwa ikigwetwa Wairu ni akiuga kira kibatere kwithirwa kiri kia witho ni sadaka na gichunji gie 10 kira muntu aritite kwina mantu jama kai yaratomba kwaria tukiarairia Meru na Kenya mzima tuyebaira itaire kinyite rira kanisa ibatiri kwe wakanya kurita ngwira Murungu abaitirite na kire untu bu ikwithira kwina accusations inyingi sana especially when it comes to the religious issues and the political issues. Na rimwe kinya antu betu ba siasa bakairwa bakeya makanisene bakeronya bakarita sandaka na ukethira kwina thina inene muno musimamo wetu ya Christ Worshipers Church itwitikirite mtu wenthe kuya kanisene nonto kanisa ni ya Murungu na mtu wenthe na batiri kuya kuromba kou kwenda Meru na Kenya tumenye antu baba wetu politicians kana wanasiasa ne antu na baba ingine ashiriki betu makanisene na tutiumbo bata kuya makanisene. Number 2 ontobokonie kurita batwe bora tuichie mbesha na dhahabu ne cia Murungu no tu Biblia kuwa na itwetekerete wanasiasa kurita ndene ya makanisene na rito kwaria mantu akurita itwiche kwina kurita mantu maita meanya rimo na rimo rira wanasiasa bakurita mbeca cia tangazo anto wengi batiko wirwa na kinya ria bakurita muthi na ikwenda tumenye imuthi yake yorita wa nasiri lakini mauriti yange muntu akarita rothe chiringi 10 ka milioni kana igana wire nabyo biatangazwa bora bange botangazwa utemeya yareo batu tutiche mbeca cia nkoma tuiche mbeca cia Murungu ya buranda rikia kuuga lakini nkoma na itumaira boboi kwa wito kwata ageni wanasiasa betu makanisa na yetu kinya cia thone bietu no tunobo ashiriki betu ngwina yonthe ya Murungu nikenda turombaniria turi amwe nabo na baikuo bwa kinya anini lakini tubaromba be ya makanisa na yetu na baba atumira platform wira buthuku mtu kethira kwa ikanya kanda ka 5 na tumere cio na tecia kurumana na tecia kwaria manto jange yarayomba kureta kwaga onda hivyo tumba kuromba wanasiasa betu na tuberei tubendete sana nonto Murungu na wite tutia tongeria tibandini yake kinya bagi siasa kwa ube na kanya makanisa na yetu na ciathone bietu yitarenera siasa katuwatanire kanisa turombere ndi yetu siasa turombere wanasiasa nonto ni party yetu no tiro kanisa na siasa bikorwa thukana
mbere kurumira ntito chietu nchokerete nyume kagitate kuraja na ntito nkuruke. Mutamani yo kayothire otweta kembeche tina baita chiambi no oteko chenjia mutwaja kairo bitego tutethia neke hai to korega ng'ombe ciakwa itiraragire ngoko ciakwa itekorekia ngoro chako na guchenga iko chenga aremi itwigetwa matata jenu na ikio tuboretere mutaaramu irio bia ndethia aha mugeni aremi betu nukumenya mtoto umagaruka augane nyina kyo wize kuruga but with a nice choice mkombozi fins itwigetwe kirero kienu na nikyo tweza kubonokia irio bietu bithithetwo na teknoloji ya kinande na itogotigira bire na quality na standard. Nice Choice Fits ni irio bia ndethia kumba kambuni ya Nice Mwea. Twena irio bia ndethia cionthe tabio Dairy Mill, Maize Jam, Soy and Winner, Pig Finisher, Chick Mash, Layers Mash, Kienyeji Mash na binge bibinge. Irio bietu bithondeki note abo kinande na standard ya iguru nikenda gutigira ndethia ciaku ciena riri na ugima bobo wa mwire nikenda ugocha murimi wona umithio na baita kuma kire ndethia ciaku. Irio bietu bire agrovet karandukene cia kwendia irio bia ndethia irere ya kwinagwe nontutu county ne cia Meru, Tharaka Nithi, Embu, Nyeri, Laikipia, Kiambu, Nakuru na Nyandarua. Nice Choice Animal Feeds, siri yaku gwe murimi. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twist of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rembo Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Utaka kanyakika kathongika wete green. Nange. Ala. Nontu mathaicetirere na ithaa mugwanja angire kantu gakuruma irio bia kuria Ile kama yako kuigua kario kangentere boga bwezea karibuni ibirombeni ibwega au nongo eterete au bebe mpimero ndugela nyomba etere kariozo tuwa ndo mekaire ete modugi ndoka imodugi ko yotumerete Afya Plus inanga itazo zozironekana ndukene cionthe na ndinyarekana no ena vitamins ena minerals teno kwa tukalania wa nyomba zozo nane netosa Afya Plus menye kethirire karenio hau mburetere ntima mutuzo Afya Plus ntimetingana tembea kwingi kuona mengi naona tu ya kwanyange na nyoroka tuona abi Afya Plus nacho ijumoto motu te motu ya Afya Plus zogore ndukenerere akwe nagwe Nuko thogania gweta sukuru kienda kuthomera ndagitari thuganire gikeno gya kuja muritwa sukuru ikomenya gwitana na kuonania mantu tareria yokurugurira mirango ya muturire no gakarabwega na bangi aja utekuringa ndari ngugi ya ndagitari yambaire na kumenya programs ire gwetania na kirio kwenda chukuru ya ndagitari ikuonia rito gwetania bwega na ngugi ewe utungata bwega na mwajia kanganiro ikurigito ndagitari utekuchetha karata na uturo bwawe nontu na kumenya uria kugita aja inyoga keno kithoma
kuuma ukamenya talanta na interest ciaku na ukenerora kugwita nonto kithomo tikuga uturo bongia bukarungama jata ijokethera ja Imperial College of Medical and Health Sciences ujukani bo mweri jokenda ni bwetete na mbere campus yetu Thika na kinya campus njero Nakuru nonto bwantete nkuru kitu ringire thimu namba 0719 223 223. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence. Welcome to Imperial College of Medical and Health Sciences. Football fans, the world stops from the 11th of June to the 19th of July 2026. Watch all 104 FIFA World Cup football matches live on Azam TV. Get your Azam TV decoder today for 1,000 shillings for a decoder only or 2,500 shillings for a decoder and a dish, and enjoy unmissable football action from the comfort of your home. Visit any Azam TV authorized dealers countrywide today or call us on 0709 844 000. Azam TV, the official broadcast partner of the FIFA World Cup 2026. Mataro jatano kiri murimi oreterine Joy Max Animal Feeds kuma kwa Joy Millers Limited. Murimi menyera utheru bwangu kuchiaku na kiugo giacio kenda gukaria ugima bwacio. Nyia ndio ngachianto kiugone no tigira kurina ndawa ya footbath murangone. Bwajaire tigira no kwangu kuchiaku bya kuria kuringana no kuru bwacio. Athurana bya kuria bya tuchui biangu kuchiankara na biangu kuchiaku thinja. Bwajadatu tigira nguku chiaku ni kona rojuro ruinge na rotheru. Bwajana rumira mubango jotaramijo anchachamo kenda kurigiria mirimo. Na boja tano raidheria nguku chiaku chionde kenda kuona bionaniria bya mirimo na mantu jangi koreo. Joy Max Feeds kuma kwa Joy Millers Limited, chaguo la mifugo. Broiler ya wiki 5 iko tayari kwenda soko. Huyo jibu ndogo sana. Ndio wadogo wamepewa lishe bora. Nimekuwa na mlaumu kijana wangu nikifikiria ati labda anauza chakula. Umesema ati inaitwaje chakula? Ni Joy Max Animal Feed. Ndio. Joy Max Animal Feed. Surudia ndo ni sauti. Joy Max Animal Feed. hadi 19th July, kila kitu inaweza ngoja. The FIFA World Cup 2026. Reconnect kwa TV yako for only 999 shillings today, only on GoTV. Pegano ntubagwetana mbere kurumira ndiso chetu tugichokera ro kumariria matagete kyo bunge bwa North Imenti Patrick Pucha norite thirikari gutigagira ne kurekeria mbecha chekigina gia kwigika maskuru nicho capitation kurio kenda kithomo gitikagwe nkuru kino rotete mu bunge kagitaga Karaim Dauda kiuga atithagirwa agikubiria gishigo gikimbecha ome ya mbecha cha CDF. CDF rimwe tumbo tutetheria waka our schools nekia tumindetere ke ministry itoambesha che waka school iti na this school yake indi de Ngonyi secondary school itwakita through use of government funds not CDF na school wingi nye kumene itochwete mbesha na tukaka school in other words urankwenda kuga te CDF akiomba waka nyama school yetu tunambesha kumba Ministry of Education na ministry zingi ila chombo twa finances cha wake nje skuru shetu in a better way. Jaiji na ndio nkobwera ya Ministry of State Department of Housing ikanda itango ya state department na leo yake declare glasi lakini kila to kwenda North Imenti imtoro geto chwambesha nangi te CDF wake tonto ya CDF na ndei erima 192 million ila bakonengerwa niko ya basari niko waka barabara niko la nyomera kwa iko itumba kungana kwa kunidi mtungi uraomba kuchwambesha nangi ki government na other investors kwa winyando ya other schools within North Imenti alumina zibomire pambiro tedia school shao na arabo mbite tonto gataka oni urambonete ashari betori mabati kwa mantu bate kuomba to bwa living standards living condition is very expensive ashari kwa bate kuomba
Kwa alumina si babu kwenya ndene bagatethereria i skuru imwe itena adotete. Sasa tawa Frederick Mujumbe Uitali end of institution wa Mchaure primary na junior school anjuke kagitaga gucokia ngatho no twa occasion ya narua uretho ngoma itongeretwe ni Patrick Ibucha ura wi patron ya school yeje na partner ungi ambassador Consolata Maina rapomba kweja gututetheria guchwa mbeca cia kugura ite no ntubwana betu twetha public school tuna challenges nyingi ntan kuna competition ntubwana ku batinge yura pabatiri ingi tutena ite kia tumikona twina occasion tena arua thirikari ndinde miuria ta competition mapema na nyanka boria kinya vote ndimwe kana iwango bila bitara na kimwana bitara ki school nonto school yonde ne kunidi manto jamu yeto mbeta wa Ndomba Kamunde unini chairman on Chaure primary na junior school ndenda kuchokerio ntobo mabonene mono ngiromba achiari beto na entire community tonto baraba ingi bona bagikiana bao private schools. This is the time that iji batwe to public schools to all the facilities nyira china private schools to qualified teachers to facilities infrastructure facilities ya school na security kwa wote maana ja gwita kwenyangia mbesa nare na waleta mwana wetu ao even the competition of the school we improve na kanene na tumbe weti the school wetu nambere gushokeria muntu wondero omba ku contribute no ntuboite nyedo ite bibiri kokoro thirikari tutietera mwankari thirikari yakathiria alumni bachukuru through our patron Patrick Bucha iberinganirite kenda batu support tomba ku equip this new building is new block kenda skuru yetu itia status catchment yetu yo ndauga achiari bomete from a humble background facilities imuire bagwitwe CSMBE they cannot be able to afford kwina ana ba mwenye ro tukwirwa grade 6 grade 7 8 and 9 bagwiri kwitwa bena rap tutena kintu cha laboratory equipment cha lab they are very expensive na ndio kuona from the background that is a major challenge achiari beto kuomba ku support nonga kedwa kadirikari ombo tetheria to buy some facilities through improvement of capitation ikongera capitation ya kaitaitia better up a school not per student. Kiumege kiri uria daktari mutaalamu na gwita na mbere gututara gukonia menopause. Menopause pia ni kireta micro changes cia mood shifts. Mood shifts na cio itarira micro atweka mood ciako ni change haraka. Pengine atweka rimwe atweka akaiwa na kuthura haraka muno. Kana rimwe atweka na atweka anxious. Kana inyoko micro atweka go into depression. No changes cijanagia again no menopause no kuikeya pole pole kidogo na utoka mtu atiko realize pengine na kuona ake overreact to a situation atuka na utoka irritable kora gantu kanini utuma athura muno agena bweta kwerawa change ikoja no igwe ikya no tuba menopause. Another change ni kwewa omba kwewa atiko na kwa akiriganangirwa sana manto ugwa pengine kwinto kuruthaga kana kureginto kuwatireta waigera bantu utiomba kuririkana iko waigera kana no nyochwe waterete na njara ino tukwa neoni watuka kwena forgetfulness kana memory loss ino neono ituke tika kwere orionde lakini kaito ne woka igachoka kaire na rira ya tuke kaun wero artist oburite kumenya bura umba kuririkanya manto kinya pengine kuandika bantu kenda umba kuririkana. Another change ila yeya na menopause ni kwethera womba kuona changes kimwiri bora physically ukwewa ukari
wamba kwa pengine wale na very small body size, lakini bora wakinya menopause atuka kwena changes ya mwili tukanuko gain weight. Nyoto kwa pengine wale a size 8 kengwa, lakini with time uko gain weight na watuka maybe size 16 kana 14, ukona ni just something happen over a short period of time. No again no yana ya monono ntuba kwa no ntubura metabolism ya mwere wo change ya watuka kinyare mwebura waruma wareja tuidio kidogo na okonyera, lakini ndere watuka uruma kidogo na still kwa nuko gain weight otinyoka wotiko radio bingi ino ni ntuba kwetherwa metabolism ya mwere ne change ya obura mwekura okora au approach menopause kana arikia gukinya menopause. Nidio kona mono kotio tukwa gain a lot of fat around the belly. Then kana kwa wale na big rice watuka nikonyia non to fat ituka deposited around the abdomen na kwa wena a bigger waist than before. Still kinyato kara ya kemwere tinzenge yoka ni kwedra muscles cia mwere yatuka nikonyia. Pengine nwari na big arms kana ikotoka muscles nikonyia na instead watuka ifat watuka deposit on the side of the arms idoko na mwekura kilo pengine na arms na kari like wings, and that is just because of the fat deposit that you appear on the arms. Kire mekire na mekarire tukurita no gukonia wikiri boirat biraja kire mwana umwari. Mikire anarua ni iratubio mwana mware bietawa Hills. Hills ni iratubio na mushino jo muraja. Biekana erua na marinda ja maraja na nya turinda tukue. Ende ukarogeria gwekaneria kibande kurigeria gukaraja nyomo itagwa ostrich. Uthijante sana njire ndi kuibwega no twakona kanya kugwatanira na bawotu korirwa kugwatanira na niri kithinje kirente to chia weru na njira inkinyaniru wona chiaringa themwe na nusita na mbero kenera mibango weru TV nyume kagitate kuraja ni mubango jwa kwaya kanisene uni bitagwantinyari.